Reka mbasuze ke nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye ikaze kandi muri aya makuru ku Ibendera TV namakuru agezweho kuri aya masaha namakuru kandi araza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mirongo y'urugamba muri aya makuru turababwira ko warikare M23 nubundi yamiye amajanja aho yafashe ikaba iri tayari mu buryo bwose kugira ngo isaha n'isaha hatagira ikibarogoya muri ibi bice bamaze gufata. Ikindi kandi turaza kubabwira nuko urugamba rukaze kandi rukaba rumeze nabi n'urugamba rurimo kubera rero muri Kivu y'Amajyepfo muri Warungu. Ibi turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza birumvikana kandi kubabwira yuko mu misozi ya Fizi ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zahuriye n'uruva gusenya magingo ya isasu riravuza ubuhuha muri ibi bice. Mu bijyanye na politike na diplomasi turababwira yuko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyamye aha gasopo abanyekongo agira n'icyo avuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwayo. Turaza kandi kubabwira ku makuru agaruka ku bijyanye n'ibitero byagabwe ku cyicaro gikuru cy'ishyaka rya Joseph Kabila. Ibitero rero byahagabwe ndetse hagasahurwa. Ibi byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Kaze rero nanone kuri mwese muri aya makuru, nizere ko niba udukurikiye wamaze guterekaho like yawe muterekeho like nzibone zizamuka. Hanyuma kandi niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV, uyu ni wo mwanya wawe. Nyemerera uterekeho subscribe yawe mu gihe witerekaho kandi wibuke no gufata cyangwa se no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification. Mu gihe rero ibyo birangije ushobora no kudufasha ugasangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo amakuru agere kuri bose kandi henshi hashoboka. Kaze rero mu kanya reka nze twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze mwese mu bice muherereyemo. Birumvikana abaherereye mu bice byo mu Rwanda no kuvuga mu ntara n'uturere dutandukanye twose two mu Rwanda, abaherereye mu bihugu bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika, abaherereye no mu yindi migabane ndetse kandi n'abaherereye mu bihugu bya kure cyane, mwese tubahaye ikaze hano mu makuru ku Ibendera TV. Ubwo dusuze abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dusuze kandi abaherereye mu Bushinwa, mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Bwongereza. Hanyuma kandi mu Rwanda dusuze abantu bo mu karere ka Kayonza no mu mujyi wa Kigali. Turana asuhuza kandi abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, mu Bugande, muri Tanzania, muri Cameroon, muri Mozambique no muri Afrika y'Epfo. Mwese rero mwigire hafi dusangire aya makuru n'amakuru agiye guhera ku mirongo y'urugamba. Amakuru aturuka i Warungu muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bigaruriye uduce twaho tugera kuri 4. Uduce tugera kuri 4 twigaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bafatanyije na twirwanaho, ndetse kandi ko magingo yangaya abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo gusatira gufata umujyi wa Kaziba ufatwa nk'igice gikomeye cyo muri teritwari ya Warungu. Ibi rero bije mu mirwano ikomeye yabaye igahuza abarwanyi b'umutwe wa M23 bari kumwe na twirwaneho
aba rero bakaba barwanye n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari imirwano ikomeye cyane yirije umunsi w'ejo. Akaba iyi mirwano rero ngo yaraguyemo abatari bakeya, abandi bakayikomerekeramo, ndetse ngo casualties ni nyinshi cyane. Muri iyi mirwano kandi umutwaye 23 wabohoje uduce turimo Ruciga, Katope, umusozi wa Nangando, Nangari. Utwo duce twari tune, uko ari tune tukaba duherereye mu nkengero za santere ya Kaziba muri teritwari ya Warungo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi aravuga yuko uru rugamba rwumvikanyemo intwaro nini n'intoya. Aya makuru kandi akavuga yuko ahangaha hakoreshejwemo ibifaru ndetse na za bombe zatewe kugira ngo zisubize inyuma abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aya makuru kandi yaravuga yuko n'igice cya Kaziba ubwacyo ngo gishobora gufatwa mu mwanya mutoya, dore yuko magingo yanga tuvugana n'ubundi abarwanyi b'umutwaye 23 bakomeje kwataka no guhangana n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano rero n'ubundi ikaba ikomeje kumera nabi. Kaziba rero magingo yatuvuga nayo yabaye tombe. Igice cya Kaziba ubwacyo rwose aya makuru tuvugana atugezeho aka kanya biravuga yuko habaye tombe. Iyi mirwano ije ikurikira iheruka kubera Inyangezi naho ni muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo no kuvuga FARDC, FDLR, ingabo z'Uburundi na Wazalendo zagabye ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23 baturutse ikaziba. Uyu mutwe rero wa M23 bari kumwe na Twirwaneho babasubiza inyuma ndetse bigarurira n'imisozi miremire yegereye cyangwa se iteganye na Nyangezi, ariko kandi bavuga yuko nyuma yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kugaba ibitero baturutse ikaziba, bahita bafata umwanzuro wo gukurikira abangaba kugira ngo ba making sure ko ahangaha ikaziba n'ubundi umutekano waho wose wizewe. Magingo yanga rero ngibyo uko byifashe ahangaha Kaziba. Twihuse kandi turababwira ko mu misozi ya Fizi ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ryahuriye n'uruva gusenya kuri uyu wa kane. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nyuma yo kugaba ibitero ku mutwe wa Twirwaneho n'uwa M23 mu Ruyenzi muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze abarwanyi b'uyu mutwe wa Twirwaneho na M23 bakabakubita inshuro. Biravuga yuko rero iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo riri mu mazi abira. Riri mu mazi abira cyane kubera yuko barwanya umutwe wa M23 bari kumwe na Twirwaneho ngo babarekuriye ikiswe umuriro. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu zigizwe na FARDC, FDNB, igisirikare cy'u Burundi, FDLR na Wazalendo ngo bahuriye n'uruva gusenya muri ibi bice nyuma yo kugaba ibitero ahangaha muri iyi misozi ya Fizi. M23 yagize guke ngo ibamanurira kiswa amabombe, barangije barambarara hasi. Biravugwa yuko rwose magingo yangaye ngo imirambo ikirambaraye hasi nyuma yuko n'ubundi abarwanya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bishwe nabi. Bishwe nabi kandi kwicwa nabi. Abarwanya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugenda bahabwa gasopo. M23 babwira iti rero mwebwe mwaratsinzwe, ni mumanika amaboko muze mufatanye natwe urugamba kubera ko muri abanyekongo bagenzi bacu kandi turaharanira amahoro y'abanyekongo bose. Abangaba rero bakabirengaho bakanga kubyumva,
ni nka bya bindi ngo uwanze kumvira se na nyina yumviye ijeri. Abangaba rero barasiwe ahangaha, imirambo biravugwa yuko ngo yuzuye ahantu hose, akaba ari ibintu bikomeye cyane. Iyi mirwano ngo ikaba ari imirwano yumvikanyemo imbunda nini n'intoya, ndetse ngo yumvikanyemo n'amasasu akomeye cyane. Ahangaha kandi ngo uhumvikanye na za roketi, ibintu rero bikomeye cyane, aho twirwanaho na M23 bakoze agashya, bakora agatendo kuri aba barwanya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ngibyo rero uko byifashe ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho ni munyemerere twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, twerekeze Walikale. Ibice byinshi cyangwa se bimwe na bimwe byaha Walikale ku munsi w'ejo abarwanya umutwe wa M23 bongeye kubyisubiza. Walikale centre tayari ubu tuvugana iri mu biganza cyase mu maboko y'abarwanya umutwe wa M23. Biravugwa yuko hari n'ibindi bice n'ubundi abarwanya barwana ku ruhande rwa AFC M23 bigaruriye, ariko icyo nakubwira nuko magingo yanga M23 nyuma yo gufata ibi bice, amakuru aravuga yuko ngo bajyamiye amajanja, kubera yuko ngo bafite amakuru yuko abarwanya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo isaha n'isaha bashobora kubagabaho ibitero. Abarwanya b'Ububiligi bazanye drone bazishyikiriza cyangwa se bazigeza ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko izi drone ngo nta kindi zigamije ari ukurasa ku barwanya umutwe wa M23. Hanyuma kandi ikindi nuko ngo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kudeployingwa ari benshi, umubare ari mwinshi, dore ko ngo imodoka zirimo kugenda zinyuranyuranamo, zimwe ziza izindi zisubirayo. Barimo kudeployinga rero abasirikare benshi ahangaha, ibintu bitanga cyase bica amarenga yuko isaha n'isaha n'ubundi ahangaha imirongo y'urugamba ishobora kuba irambuye, ubundi karambarara hasi no mu kirere. Ni nyuma yuko rwose abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda babwira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga ubuyobozi bwabo kuri we na Tshisekedi bati tujye mu biganiro, abandi bakabirengaho. None ndagira ngo amaherezo ubanza ari bo bari buze kwishakira M23 bayibwira bati noneho twabyemeye, muze tujye mu biganiro, dore ko n'ubundi hamaze gusohoka itangazo risaba impande zombi, kuvuga uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanya umutwe wa M23 kuba batanza agahenge k'imirwano, mu gihe n'ubundi hakiriho ikijyanye n'ibiganiro hagati y'aba ngaba bombi. Ahangaha rero Walikale abarwanya umutwe wa M23 bakaba bavuga yuko magingo ya n'ubundi bajyamiye amajanja, kubera yuko ntawamenya ngo isaha n'isaha wazarenda zishobora kugira guke zikabagabaho ibitero, cyangwa se n'abandi ntawamenya. Bakaba rero bamaze kwisuganya abarwanya barwana ku ruhande rwa leta ya abarwanya barwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23, bakaba bakomeje kwisuganya, ndetse mu rukerera rwo kuri uyu munsi hari abandi twabonye bari kugenda ku murongo. Ibi rero bikaba bikomeje kugaragaza ko ahangaha n'ubundi ibintu bikomeje gufata indi ntera muri Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero twihuse ni munyemerere twerekeze noneho mu makuru ajyanye na politike na diplomasi. Nababwiye amakuru rwose yo ndayabafitiye ndayabahata. Mu bijyanye na politike na diplomasi rero, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemye abanyekongo, agira n'icyo avuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
uyu mugabo muribaza ngo ni ibiki yavuze? Ese yabivuze mu yahe magambo? Ese byaturutse kuki? Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyamye abanyekongo, anatangaza ko atazi Kongo icyo ari cyo, ngo usibye no kuba yamenya iyi Kongo, ngo ntago azi icyo ari cyo, ahubwo ngo ajya ayumva abantu benshi bayivamo bakinjira muri Amerika ari benshi. Ngayo nguko uko ibintu bimeze. Ibi rero nibyo Perezida Donald Trump yagarutseho mu ntangiriro z'iki cyumweru ubwo yasubizanyaga ibibazo by'abimukira mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyane Meloni Giorgia uri mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze gutangaza aya magambo rero, uyu mugabo yiyamye abanyekongo ndetse abaha agasopo, aravuga ati mwebwe ntago mbazi, ahubwo mwebwe murava mu gihugu cyanyu mukaza muri abimukira mu gihugu cyanjye. Rero ibingibi bikwiriye guhagarara. Ibi Donald Trump akaba yongeye kubigarukaho rwose, avuga ati ibingibi bikwiriye guhagarara, aho yagize ati mwebwe muza mu gihugu cyacu muje guteza ibibazo, muri abimukira muvuye mu gihugu cyanyu aho mwakagiteje imbere rwose, noneho ahubwo mberurire mbavanire gaho kuntuza. Ntago igihugu cyanyu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkizi, uretse kucyumva gutyo mu magambo gusa, ngo bamwe bavuyeyo bahungiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo nanone ukumva abandi ngo baje nabo ngo bavuye mu gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiye hano muri Amerika. Ati rero nta kindi mbaziho uretse ibingibi byo kwirirwa muri za vaviye, bamwe bahunga abandi bagira gute. Ibingibi Perezida Donald Trump abivuze nyuma yuko mu minsi ishize yohereje umujyanama we ushinzwe ibibazo bya Afurika yitwa Aburosi, amwohereza aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukibaza ngo ni gute uyu mugabo ahakana ko atazi iki gihugu, nyuma yuko mu minsi ishize yedereze umujyanama we ushinzwe ibibazo bya Afurika akajya muri iki gihugu, ndetse akaba yaranabonanye na perezida w'iki gihugu. Ngibyo rero uko ibintu byifashe, abantu bakaba bakomeje kugenda babigarukamo. Ngibyo uko ibintu biba bimeze muri aya amasaha. Hanyuma rero ni munyemerere twihute mbabwire yuko icyicaro gikuru cy'ishyaka rya Joseph Kabila Kabange cyagabweho ibitero ndetse kiranasahurwa. Iyi nkuru nayo rwose ni munyemerere tuyinjiranemo, nizere ko rwose ntashiduka ndimo gucurangira abahetsi, nizere ko ariko ko muhari. Niba uhari nyemerera uterekeho like yawe nkubone, niba kandi utari wakora subscribe nyemerera uyiterekeho, hanyuma mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubundi tujyane dusangire amakuru mu bwinshi, dore ko amakuru yo arahari kandi ni menshi. Ngibyo hanyuma atwinjiye rero muri iyi nkuru, iravuga yuko abanyekongo kuri uyu wa gatatu, no kuvuga ku munsi w'ejo hagana mu masaha nyuma ya saa sita, ngo bigabye cyangwa se bagabye igitero ku cyicaro gikuru cy'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu. Bigaba rero muri iki kigo muri iki cyicaro baragisahura biva inyuma, ngo binjiye muri iki kigo rwose gikorerwamo n'iri shyaka, barahasahura baraheza. Mu mashusho ababikekwa ko ngo ari abayoboke b'ishyaka rya UDPS rya perezida Tshisekedi, ngo aya mashusho yerekanye abasahura barimo gusahura ibi bikoresho bagenda abarunda hehe ntumbaze.
mu mashusho rero yatambutse hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga akaba ariyo yakwirakwije ibi bikorwa bigayitse by'aba abambari ba Tshisekedi no kuvuga abarwanashyaka aba Tshisekedi. Ibintu bibabaje kandi ibiteye n'agahinda. Icyicaro gikuru cy'iri shyaka rero cyasahuwe inyuma y'amasaha makeya umugore wa Joseph Kabila witwa Olive Lembe atangaje ko abasirikare bo mu ngabo za Kongo kuri uyu wa gatatu bigabije urwuri rw'umuryango we ruri ahitwa Akunderungu bagasahura ibikoresho ndetse kandi bimwe batanabisize amahoro. Reka rero mbabwire yuko ibintu bikomeje gukomera nyuma yaho leta ya Kongo ivuze ko igomba guha ibihano Joseph Kabila ariko kandi n'ishyaka rye rikirukanwa cyangwa se rigahagarika ibikorwa byayo kuri ubutaka bw'iki gihugu. Magingo aya ngaya rero biravuga yuko abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi biraye ahangaha kuri iri shyaka rindi bakarisahura. Kabila umuryango we ndetse n'ishyaka rye bakomeje kugabwaho ibitero nyuma y'iminsi mike. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaje ko igiye gutangira kumumurikira ubutabera imushinja ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru. Reka rero mbashimire cyane, nizere ko mukomeza kubana natwe muri za updates ziba zigezweho n'ubundi tuba tubagezaho uko zigenda azijya ahagaragara. Mbashimire cyane rero, nizere ko mukomeza kubana natwe no mu makuru yandi atandukanye. Ubundi turaza gusubira ku mugoroba. Imana iba arinde kandi ibahe amahoro.